Eja. Ghana entertainment industry, medofo. Eja. After the Artist of the Year debate na course so DJ Slim platforms no. Nipa Ghana for boni din kese. Eye TILI akua nipa. Eye Kim Promise PR na or representing no. Ghana for boni din ankasa. Omo ejina ne konso. Omo didi na tem ana omo bona paso. Na ade ba ko pe ana de ne trendy. Eye assembly asabi Stonebwoy PR trigger no ema ne kan e wo show ne so. Wo America mamu so na o ship onyoma ko Ghana. Medofo fre Box Oak Logistics. O fre Box Oak a ka kire mo say enam TheBonahShow so e na oti omo nka omo so mprempren na omo ebe chew 10% discount. Ana o ko Ghana na odru Ghana. Ube ko Kumase na odru Kumase o pe ba bia da amaso adwo. Baby a CCTV cameras 100% security amedofo. Edino ba kope. Pcash Properties. Call www.pcashproperties.com. Ofre Pcash a catch them say nam TheBonahShow so and I'll tell you monka. Impre na also 10% dia. Well, after the debate, you know, enipa dodo na gina TILI konso say omra bonte me pacho. Because of a small cancer, sabi or the last year any this year, Stonebwoy records compare a chance sebi Stonebwoy tesan na say or take konechi. And you know, me man winning artist of the year. Nenu masem ni nyina ani. Okay. Omo asebi omu gina ne konso se chenchina omra bonte me pacha no. Nipa ne ho sa ye me wanwa eye VIDA. Unim je ntia because VIDA ne TILI anetna the same platform so ekoye debate. Emma VIDA disrespected TILI artist. Or can you pay be a Kim Promise? It will show ni so. Anna TILI retaliate ye. Anna ye him say a man no muko share no nyo mo pe no mo de call ye. Eye Kim Promise enti ana na TILI wo ho. Anna sabi Stonebwoy enti enso na VIDA wo ho. Enu nti omu wie ye na no because wa ancha ye no. Medafo me ma rain fi say camp ni mienu nyina ahia adwene ho. Stonebwoy ene ne camp etie audio no omahu asema sabi TILI eka kire no sanso na Kim Promise ene ni team atena se no mo so etie nia VIDA eka kire no okay omumienu no busa ho se hwan na di kan etu blow no empanifo se de na bro di kan baaye no ono no de ayemonwono baaye se VIDA hu se TILI nsem na oka kire Stonebwoy no entwa ya enka ose by now no VIDA asa kwotena se ahwe die nti na ema asabi TILI mpoka asa asemwe eho no e wose VIDA timi say okay me nso nsema me ka kire Kim Promise man kasa ye enti enye ma menye permission free me boss so na me mfa apology letter emra bonten ema retracting nsema me ka kire Kim Promise ma ewiase nyina ni adanse ese sabi ade ne so no ebia because of emotions man kasa ye enu nti Kim Promise we dey need him fami boni cheme ma retract ensem na me kan ye ni nyina enka nyese ye twi ni twan ye o me say ka within 24 hours enka Kim Promise mo so be ma TILI aba abonten aba retract ensem a mo so mo kan ye nyina asemba me dofo mo ma ye nyina ye nka no kre sabi Stonebwoy ene Kim Promise omu nyina omu ye Ghanaian artist omu mienu ye no obi entan obi se VIDA ne camp ehu se TILI asem no ha agena I think say also mu issue official statement na omu de ba bonten because empanifo say do odi akire sua do odi kan nante una odi kan be looking down on my artist and I mean so me reply wo enu tu se me de na no ohia whether o ba bonten be catch say me say ketwa no kra wo ka fa me ho no o ye sorry na me so kese na me de ama me so ma catch say me ye sorry na nyina ya sere ya fierce na nyina ye kɔ but so who said you catch them me de no no liar me so who said ya ma catch no no lie and besides without the permission of Kim Promise any team no enya ade TILI betima ba bonten say obe ma obi apology and so be render apology and say obebu nkotodwa be pa obi achewo it will never happen nemom se wo wa brochire na opese
o send sika ko Ghana ko di dwuma bia na medefo download the Lemfi egu phone so why bibia wie no use Bonah as referral code who Europe o send 50 for your first transfer amount 20 euros cash back and I don't know America any Canada and so o send $100 for your first transfer amount $20 cash back and our UK so now send 50 pounds amount £10 cash back camps ni mienu nyina no o ma hwe video no o ma hunia obi aka fa ne yonko ho de ye me ya ne se saa de we no whether we like it or not if you say asemba mo yen kan kro nipa bia ye nipa e de freshen e be back camps ni mienu Ghana de ye passem strasem yem we no obi antimi kan kro me na me kan kro kire o mo mienu hu o mo ho mbasre but o mo tirim no obiaja omu de otan abeto omu ntem omu de otan abeto omu ntem me hu se DJ Slim aba bonten se obepa che wa momo se den me hu bibi sa but enya ne kwan no se Slim we a senior boy to the extent say even can promise enim say belong to Stonebwoy camp but still or allow TILI e ma ne betena ade ne so eno kra che respect ne lover or woman was Slim. And no more yeah course no Slim. I think I will buy bonting. Slim. I think I will buy bonting. I can't. Frankly speaking, I deal with na esino. So open say o solve ya na say Ghana phone na enter watching solve ya deal with. Say by ya every year biano o platform bit my hosts I deal with no shen kwanya. Slim. You have to do the needful. Man penny for encounter. Na sabi omone VIDA team ni any kind enkasa no more for official apology emra bonten na omu wia empenin for corner answer no omu ne TILI anase can promise mon kasa no more so for official statement emra bonten Slim wa and now yeah ade no I think say wa na bit ma solve now no ade na kwa but ye ntimi nka no kra na ewum no no kra na me de me catch no Slim no kra na me catch no me say so per every year bia no ebi kra na TILI Ghana Music Awards for no be call contract say afede omudi investment shemu di scale shem enam say bia wona wo sha ase enti no eduru ho ayema wo mo Slim also timi solve asem we asi also timi custom boy na asena ne transna chance senior ade no kra wo mnini no kra no ene say VIDA ne di kan ko to blow nana ne nsem nye den ana TILI ebe bu ne mfingum enu nti no se ye pese solve ema wiase nyina hu a e wo se VIDA eba clean and se VIDA ba cleaner camp we mu no omu ni choice than se omu so beba clean tie utimi yesa ade we a solve ba ba bia de ne nam na akotan platform so akoye content ni nyoma no Slim enko ba bia enu de bia wa de bo content de ahwe nkwan de fine but so say yen solve problem we pa dia I think say we first need official apology letter from VIDA's camp. Say VIDA the official apology letter ba bonten dia yes and the Ghana phone nyina be who say no sabi nipa no di kan to twede kane no wa total ana said the nyina enim no industry no ye pe love and nti say VIDA ba bonten say sabi omo camp no omo trans hwe video no ma say sabi you no na problem ni free no nti omo ye sorry asem o ka kire ana nya say bia VIDA so no obi for so ma patch wo VIDA kan sema kire can promise na oni ho kwan so ka kire no and sema VIDA ka kire can promise no e very disrespectful very disrespectful and nti me da for me de me pese me kasa bebre TILI any Stonebwoy asem no me nyansa mu ade ebetima ma TILI aba bonten na wabe retracting sema okan no me nyansa mu eno na me de aba bonten no sabi se won so hwe na wa adwen kire fufuro bi a ene me de ne nkwa ene die enya atem didie comment section ho eya odia onso be kire wa adwen tie. Thanks a million for being part of today's episode of The Bonah Show. Onyankopon hyira na onte nanim kyerɛ. I'm out.